Inkombo timene makumembiri timene tintsena kubila wara ya khumembiri inhlakana mingisero mkaralo FM yakwamukela la Elixihlopheni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. eAfrika wa vulavula ka mkanalo FM khensili Ndlovu kuba mi tisele timhaka ta mpimanyeto wa swa timali eLimpopo hi vurhangeri bya MEC Saparo Sikwati hi ndlela yeleseke hi swi twile ku tindzawulo ti pimanyeteriwe timali leti ta ka ta vulavuriwa un'wana i tshamaka ku na ku nantswa swo phomapoma rihlakahla ku va dya ku yiva mani yini sweswo swa njhekanjhekisani wa siku rin'wana kambe sweswo hi amukeleni tatana Mbhazima Shilowa na swivutiso swimbirhi leswi na va ku va vutisa swona xa ku sungula i timhaka ta ku cinca ka cabinet ku ya hi laha yi nga cinciwa koho na ku kahle tatana Paul Mashatile i munhu wa njhani hi lava i swimbirhi leswi na va ku va hi pfuna hi swona tatana Shilowa enhleka inkomo khalanga minjani i pfukile minjhani xikwembu xikuluku hayi himpela xikwembu xikulu loko ni tsundzuka siku rin'wana hi rile ka rigigisi mi ta na vona nkulukumba Mashatile a ni nga hleketi ku namuntlha ni nga vulavula na hina n'wina hi voho va kha va ri xandla xa president kambe a hi sunguleni la ka ku cinca ka cabinet ku ya hi laha va nga yi andlala hi kona president Ramaphosa n'wina mi vone yini va ri ku tirha hi switirho leswi u nga na swona hambi wo navela leswaku no loko no va na foxolo loko ku ri hava foxolo i ri na xipeyidi na xona xi lunghile wa xi tirhisa na loko ku ri ku maybe ku lava fox spade loko ku ri hava wa vona ku ri no i nga tirhisa haraka so hi ku ya ka mina president va tirhe hi leswi va nga na swona at the same time va ri karhi va ku no ku na van'wani loko ka ha vulavuriwa mhaka ya night break a ku nga ri ntsena leswaku va kanetana na vurhangeri bya vona sweswo swa humelela aka nhlangano yin'wana na yin'wana ko va a ku nga ku na ku tsan'wa ko karhi se va ku hayi mo va lava mi va susa xa vunharhu va languta leswaku eka van'wani lava va nga ka vona na hambi va nga va susi va nga va susa laha va nga kona va va yisa aka yin'wana department and finally a swo boha leswaku homu ya ntima nkulukumba Xipokoso Mashatile a va deputy president hikuva one a hlawuriwile le Nazareth va xa vumbirhi na Didi Mabuza a kombise leswaku hayi i vonile ku ri no a nyizela un'wana xitulu se loko mi kha mi ku va tirhe hi switirhi leswi swi nga va nga na swoho swi nga va swi vula yini hi ku vuya ka lava kumbexana a va ri ku fana na va mhani Dipuo Peters lava ku ri holobye wa swa vutleketli sweswi hi nkarhi luwa wa khale ka president Zuma sweswi i xandla xa president ku vuya ka voho swi vula yini loko ni ku va tirha hi switirhi leswi va nga na swona ni vula swilo swimbirhi xo sungula hileswaku mi ta kuma leswaku a ku na vanhu vo tala va humaka a Northern Cape laha ka cabinet ya president kasi Northern Cape a yi va seketerile swinene president le Nazareth so swa fanele leswaku loko ku ve province yo karhi ya ku seketela na we fanele yi vona leswaku you appreciate what is happening hikokwalaho mi vonaku manani Dipuo Peters va vuya hikuva va ri na swona vukoti byo karhi but also because province ya vona a yi yime kahle swinene na nkulukumba Ramaphosa hikokwalaho mi langutaka mo vona leswaku no I know vanhu ta tuva ku ri hayi no mara why is he surrounding himself with his own allies ante hlangana na president ya tiko ro karhi laha yi ngo ri no nto teka un'wana na un'wana hambi ku ri leswaku a va ni support at the same time maringeta leswaku a mi hunguti hinkwavo mi siya vambirhi vanharhu ku endlela leswaku loko vanhu va ku mara ingaku no se ko va swi oxa nyama ntsena mi ku ri no mara luyani no oxa nyama a nga swi koti se van'wani va vilerisa hi timhaka ta ku langutiwa ka timhaka ta vantshwa timhaka ta
vamanana timhaka ta vanhu lava hanyaka vutsoniwa va nge ri i ntungu lowu hi nga langutana wona Afrika-Dzonga loko ro pela mi nga twanga ku dlawa ka n'wansati hi wanuna ku to va ku ri nkateko se va ku kokwani manana Nkosazana Dlamini Zuma va ringanelake ku tsutsuma ntirho wa muxaka lowuwani ivi van'wani va ku kahle vuxaka lebyi byi nga koho exikarhi ka dokodela Nkosazana Dlamini Zuma na president Cyril Ramaphosa i bya muxaka muni hi ku na hambi va kha va phikizana loko va vuya va famba swin'we ku endleka yini tatana Shilowa? Hi leswi a ni vula swona leswaku ma swi kota ku va mi phikizana eka nhlangano wo karhi kambe still treat with each other with respect. So mi ta kuma leswaku na hambi loko manana Nkosazana Zuma ku va na ku veyisana na nkulukumba Ramaphosa a swi vi personally ku va mhaka ya leswaku hi ku vona ka mina ni vona nga ku ni nga va murhangeri wo antswa mara ku nga ri swa ku jikijelana hi marito lawa mluku loko mi vutiswa ku ri mara mi vona ku mi nga ha tirha na vona va lava ya tolona a minkarhi mu ku ri no a hi munhu na. So that's the first thing. Xa vumbirhi, I think we tend to be selective. Position ya vamanana, people with disabilities vantshwa a swi vuli leswaku hi fane ku va na munhu wuntshwa ku va manana kumbe ku va someone with disabilities. Ku laveka leswaku ku va na munhu loyi hi ku languta ka president a nga kotanga ku veka ti-policies to karhi leti ti nga ta tlakusa ni ku antswisa xiyimo la tikweni xa vaxisati xa vantshwa na lava va nga vatsoniwa. Xikulukumba i ku ri xana laha ka office ya president na vanhu lava a nga ta tirha na vona manana Zuma xana va swi twisisa leswi swi lavekaku kumbe a swi laveki. Mi nga wu veka munhu muntshwa a nga endli nchumu hi swa vantshwa hikuva a nga swi twisisi kumbe a nga ri na policy yo karhi. So ni vona leswaku va va veke hi ndlela yo yaleyo. That's why sometimes vanhu va ku ri no hey no swin'wana vanhu va n'wi dimotile hikuva va n'wi yise aka position yaliya kambe in reality i position ya nkoka swinene. Same mi twa vanhu va ku va demote munhu va n'wi yise ka tourism kuve loko se hi tshame kahle hi ta twa ku ri mara no tourism hi yona yi nga khoma economy ya tiko ra hina and so forth, yet we say munhu i demotiwile loko a yisiwa le. Xikulu i policy, xikulu hi leswaku she's still part of the collective. Tatana Mashatile mi tirha na vona swinene n'we. Ina. I munhu wa njhani? Leswo swa munhu wa njhani a ni ku swi veka munghana wa nene swa rampundla. No. Nkulukumba Mashatile i munhu loyi wa yi twisisa swinene politiki ya ka ANC. I munhu loyi a tirhaku swinene hi ku chivereka. I munhu loyi a ringetaku ku lava ku dyondza swin'wana swintshwa. Loko ka ha sunguriwa ANC la ka province a ku ri yena a ri xandla xa matsalane hala tlhelo loko ha pfuxa SACP a hi ri swin'wana na yena le ka interim leadership ya SACP eka province. Kasi un'wana lava a tirha na lava ku nga khale va ri karhi va ka UDF na hi swoleswo loko ku sunguriwa timhaka ta government a ri leader of government business a Gauteng a ndzhaku a va MEC wa safety kambe loko mina ni ya va kona ni n'wi nghenisa a va MEC wa housing a nga te no se ni tolovele swa safety u tirhe hi ndlela leyo vonakala leyinene aka swa housing na later loko ni n'wi nghenisa aka swa economy u tirhe hi ndlela leyinene. So I don't think that's where the problem is. Ku ri vanhu loko va nga ku tivi khalanga va ya hi ku laha va ya va tivaka ka ndhandhazi va ri vanhu va kona va hanyisa ku yini. So you get a lot of people who would say hi twa ku
So for instance, mitatoka kuna vanhu vangeri no musi loko nghena Mashatile swi vula leswaku va ta tirha na EFF. ANC yi nga tirha na EFF loko yi nga tirhangi kahle ka ti-election. Yi nga tirha na DA loko yi nga tirhangi kahle ka ti-election. So you don't say ya ku lweni loko ho hluriwa hi ta tirha na vokutala miri ya ku lweni hi lwela leswaku hi kota ku hlula. So some of those issues ko va ku chavisela ntsena mhaka ya xinghunghumani. Same way mi ta tsundzuka ku ri loko ANC vona ku swi bihile le Western Cape yi tirha na National Party ku endla leswaku Rasul a kota ku nghena. So those things happen every time, everywhere. A swi nga humeleli hi mhaka na Mashatile swi ta humelela leswaku ku na mali. So and lastly mi ta kuma leswaku swin'wana swi endlaku van'wana hi vulavula ngopfu hi yingisela ngopfu leswi humelelaka ka ANC andzeni. Ku na lava a va nga n'wi lava Mashatile lava va nge ri hayi loko o nghena ingaku yi ta wisa president ya hina. Ku na lava a va nga n'wi lavi president va nge a ngheni Mashatile kumbe a nga kota ku ri a hatla a teka. Main issue ku vona va ri vambirhi a va tirhi hi ndlela leyi yi vekaku first organization ya vona amahlweni, secondly tiko amahlweni. Tata Nhlo ni mikhenseli swinene nkarhi wa n'wina mani kolota hi fanele hi tshama kahle hi ta na vo mi ta na vona mi ku he ja tana la ya vulavula na vakulukumba lava na i va hlamusela leswi ni ku tivisaka swona. No kasi a ku na problem hayi ni nga bula na yena homu ya ntima ni ku he siku rin'wani thina laha ya vulavula na hosilia ya ka Khalanga. A ku na problem hi ku a mi nga zi mi vulavula hi swa dahlampi mi ta vulavurisa sweswi mi vulavurisaka na mina swona. Ntiyiso khenseli tata Shilowa wa khensa. No inkomo. Inkomo i tata na Mbhazima Shilowa lava a hi bula na vona hi tsutsumeleni ka vongi n'wana Maluleke hi ya twa ku mahungu ya vona yan'we ya ta emisekweni ha tile ku vuyeni vongi sori. Nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Inkomo Khalanga Vayingiseri Inhlekane muchayeri wa lori leyi nga tlumbetela movha yo tala tolo u te heleketile emaphoriseni. Holobye lontshwa wa gezi u tshikelerile nkoka wa ku langutisa eka tindlela tin'wana leti nga pfunaka eka vuphakeri bya gezi. Swirho swa nhlangano wa machudeni wa Khosa Limpopo swi le ku macheni mahungu hi xitalo ya hora yin'we. eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwale Kagiso ditokela kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Afrika wa vulavula evupfhumba bya yini mara evupfhumba bya yini bya mali ya yinyingi so ni vula ku hi suke xitshuvambarini Khalanga malembe ndzhaku wo kayakaya sweswi a hi na gezi a hi dyi loko hi ya mintirhweni hi ya ntirhweni nampundzu ku ri hava gezi i vuya na madyambu ku ri hava gezi i tlela na ndlala i pfuka na ndlala i wa tikuma ku tihunyi loko i ri kulumiya ku fana na kulumiya madorobeni i ya ri kuma ku ri hunyi Khalanga hi suka xitshuvambareni tlhelela xitshuvambareni se va swi hisela na tiyindlu switshuvambara ai South Africa na Palamende ya Rixaka sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM Makombandlela a hi kuti ku angula ku yini le ka 0860002543 na lava vo hey holobye wo timhaka ta gezi ku ta va ku ri yini hi ta twa hi vona la kambe amukeleni tatana Bloom va suka ka Congress of the People. Mr. Bloom, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon and good afternoon to the listeners. Thank you very much for having us. I would like to get your reaction as Congress of the People with regards to the recent cabinet reshuffle done by the president. What is your take? We are very much disappointed with this so-called reshuffle. Well, the president himself has said it's not a reshuffle. He was saying that he's only filling vacancies. The issue of president can't make up his mind. You know, we have said, and you know, the majority of the people were crying about the crime situation in this country. We thought that he is going to do away with Beki Kwele.
No, he's keeping this thing of the Minister of Electricity. Why is it necessary to appoint a Minister of Electricity? There are 3 now dealing with energy. It's the new minister, it's Gwede Mantashe of Mineral and Resources, and then it is this other one, Pravin Gordhan. So why is it necessary to have 3 people dealing with one? It's a waste of taxpayers' money. We disagree with this appointment of the Minister of Electricity. Is this not a manifestation, Mr. Bloom, of the magnitude of the problem by virtue of putting up 3 people who need to solve the problem that we are facing as a country, particularly of electricity? No. Why? These 2, Gwede Mantashe and Pravin Gordhan, why did they not solve the problem? What will this new minister do to solve that problem? You are creating more problems. Now it's 3 people with 3 different approaches to the ESCOM energy problem. That is the problem that we are sitting with. It is not a solution to this problem of load shedding. And finally, Mr. Bloom, as Congress of the People, how do you see the next coming 18 months with regard to the cabinet that we are facing now as we go for 2024 elections? In the first place, it's now a bigger cabinet. We have had 2 new ministries. They are just a mess. They are just thinking of patching up and trying to save them, because it is very clear. All the polls are saying that the ANC is going to lose power in 2024. So they are trying whatever they can to please people and to think that people will still vote for the ANC. It's too late, because this load shedding is a problem of the ANC. It's not a problem of individuals. It does. The entire party must take full responsibility. This load shedding is the downfall of the ANC, because if there is no electricity, if there's no power, you know you are crippling the economy of a country. That's why they are busy employing and creating new ministers, thinking that the people will accept that. The people of South Africa is sick and tired of this government. Mr. Bloom, thank you very much for your time. We really appreciate it. You are welcome, sir. Thank you very much. All right. Balabo itatana Dennis Bloom ba Vulavula Congress of the People. Me batri ba ka ba vulavula. Senkari wa n'wina wa ku vulavula. N'wemiriki holo president va cincile cabinet yabo se itsamse se singa tsamse so n'wemiriki ile ka 0860 002543 0860 002543 0860 002543 kumbe mikandisa rito ka 071 265 9860 na n'wibohe embatolo na milava 071 265 9860 hi twaku miri yi loko xiyimo xi te tani hi ndlela yoyoleyo 0860 002543 na ri teka riqingho rerone sotsoming tserom gana lona FM ya ku amukela loko wa ku pfulela xiyanimoya nongonako i Afrika wa vulavula ile ka mugana lona FM makomba ndlela hi yo mhaka hi ku ha ku rhamba mintserome ku i ta na tlhelo ra wena hi ku la hina hi nga kona hi la Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula n'wana mingiseri wo sungula hi loyi nhlekani inkomo ximsana na wona ayi papa inkomo loko ku ri na munhu loyi loko no hlangana na yena mi nga n'wi tovaku se endzhaku ka swona ni tisola inkulukumba lava mi nga rhanga mi vulavula na vona
kulukumba Mbhazima Shilowa. Emakako, he was our president in waiting. Akarshaka ra kaina. Derimina nangina vulavula ku ririmi leri. Loko ri kanibele ku ntweni, laha ni nga ta hlangana na vona. Loko wo vona munhu a tova, ku ta va ku ri mina. And then hi ta swi lunghisa ka ndzhaku. Hi mhaka yini? Ku kumeka va sukini ka African National Congress swi ndle ku rixaka ra hina ri tlhelela ndzhaku hi ku kumeka a ri ta va na president siku rin'wana hi nkarhi wa ku hatlisa. Va na track record ya kahle ka ti-union, va na track record ya kahle loko va kha va tirha as premier ya le Gauteng. Ano hinda hi kona kwalani muhaxi wa mina. Cabinet reshuffle ya tolo. Kulukumba Mandela siku rin'wana va vulavule marito lama aka buku ya vona. Like a gardener, a leader must take responsibility for what he cultivates. He must mind his work, try to repel enemies, preserve what can be preserved, and eliminate what cannot succeed. Close quote. Kuna swimbirhi ntsena ni nga swi khwatihata ka ku cinciwa ka cabinet ni swi vula cabinet reconfiguration. Loko president va kumeke va vekela kumbexani va thola Dr. Ramokgopa i khwaju ka mina yaleyo hi mhaka ku i na track record ya kahle laha a nga ta hi kona kulukumba luya. Va kumeke va thola Comrade Sihle Zikalala i na track record ya kahle a KwaZulu-Natal and he is very disciplined and principled. Manana Marupeng, our second DSG, i strategic move lexi a xi nga endliwa ka portfolio liya yi nga tlhela yi vuyisiwa a yi ri kona ka former president Jacob Zuma ya monitoring performance and evaluation. Ku ta va ku ri link between government na Luthuli House. We are a governing party loko hi kha hi vulavula so a hi nandzu kumeka va va a link between the government and the Luthuli House. Kambe ku nga va nandzu ku undla ministry leyi yi nga ri ku na ntirho. Oh yes. So liya yi na ntirho hi mhaka ku monitoring, evaluation and performance swi na ntirho ka swona. Hi swi vonini ka nkarhi wa the late Collins Chavani, moya wa vona wu ya mahlweni wu tlela hi kurhula. Va kumeke va yi khoma kahle swinene ngopfu that portfolio. And then hi mhaka ku loko vanhu va nga accounting va nga monitoriwi ka performance leyi va va ku va ri na yona ka siku leri ri ngo va siku hi kumeka hi fika laha hi nga fika kona ka nkarhi wa sweswiwani. Xa vumbirhi ni nga xi khwatihata i ku kumeka va teki munhu loyi a ha ri ku muntshwa Comrade Khumbudzo Chaveni va n'wi yisa ka presidency. She is very vibrant na swi tsakela swinene leswiya se ni ya ka tirhongo hi ku hatlisa swinene muhaxi. Ku kumeka va retain Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma a swi kahle ni swipini leswi kulukumba Shilowa va nga swi vula va swi sasa leswi va nga swi sasa swona. Ndzawulo liya ka masiku hinkwawo hi kumeka hi kha hi twa swiviko swa ku kumeka vaxisati hambi ku ri vana va kha va xanisiwa. Malembe logical thinking yi ta hi komba ku malembe mani lavaya mi tirhisana rito kokwani yes i kokwani va le ka almost 75 years. A ya ha pfumeli ku va kumeka va ha ri ka mfumo. A vo fana va kumeka va vekiwa tlhelo va khensiwa ku fana na van'wana va nga vekiwa tlhelo va khensiwa. Xin'wana lexi president va nga endla xihoxo kona i ku kumeka va tshika minister Cele eka portfolio ya xiphorisa. Ndzawulo leyi a yi tshamisekangi na van'wana le phakati ka yona ha swi vona a yi tshamisekangi. Political head ve le ku tsandzekeni. A ni tsakini loko ni twa va ku va teka va yisa ka intelligence va kumeka va vekela un'wana ka this ministry. Mara swi tsandzini na sweswo. Okay, hi mhaka ya timhaka ta unit leyi fanele yi nga ku consolidate weni ka tripartite alliance hi vone vanhu va ku fana na va Comrade Plus Nyesi a va khumbiwangi va tshikisiwe sweswiya. It's okay. Comrade Pravin Gordhan ti-SOEs ti kumeka ti kha ti nga ri a ti kahle. SAA hi xin'wana xa swikombiso. Eskom na yona ha swi vona ku le ku humeleni ka yini ni le ka ti-SOEs tin'wana leti nga kona hi le ku swi voneni ku le ku humeleni ka yini. Va dinel va fili vanhu va pfa va nga holi i xin'wana xa ene yin'wana SOE leyi nga vulavuriwiki ngopfu ku ve vanhu va koho ve le ku hluphekeni swinene. I ntiyiso muhaxi wa mina ni kha ni phutsela muhaxi ne
so swihoxo leswi president Ramaphosa va nga swi endla sweswo xa ku hetelela ka point leti ni nga rhongiseta i timhaka ta ku a ni twangi nchumu va vulavula hi swona mayelana na state security and intelligence timhaka teto timbirhi hi tindlaku ku hi kumeka tiko lera hina leri hi twa ku va ku ri na pfumeleka ka tshamiseko hi mhaka ku swiyenge sweswo a swi tshamisekangi na katsongo and then va ha swi veke ehansi ka presidency under comrade Chaveni a ku ri comrade Ngunguvele previously so hi swin'wana leswi ni nga swi rhongisetani ku president laha a va ndlangi swona so hi leswi ni nga yi vonisa swona cabinet a ni pfaleni hi khoti leyi muhoxo wa mina na yona i ya president Nelson Mandela u ri there are times when a leader must move ahead of the flock, go off in a new direction, confident that he's leading his people the right way. Hileswi va nga swi tsandzeka president wa mina ka siku ra tolo na ku ya mahlweni mara hi ta vona ku timhaka tingani ku ya mahlweni muhaxo wa mina mi khese nkarhi wa n'wina kheseli swinene kambe ke sweswo mingisero wa mina kambe ke swi nga vutiso ku nga va xexexa ku ri xana ku va ndzawulo yi ta hetelela yi tirha kahle i mhaka ya holobye kumbe loko yi nga tirhi kahle i mhaka ya holobye ke hi ndlela yaleyo le ka 0860002543 kandziyisa rito ka 0712659860 yi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka mhaka leyi tsundzuka loko hi vuya mahungu na misava ta bula na tatana Risenga Maluleke ikonomi ya tiko ra Afrika-Dzonga yi tikomba yi ri na ntshikelelo swinene ka kotara ya vumbirhi hi ndlela yaleyo ka kotara ya vumune hi ndlela yaleyo se ta twa ku va ri yini tinhlayahlayo leti ti vula yini hi ndlela yaleyo swin'wana swa leswi hi nga ta swi languta loko eka hi ya mahlweni 0860002543 13 timinete ntsena yi nga se ba awara liya ya khumenharhu ka mikana lonene FM nga ri khale hi ta kuma mahungu ya misava ya awara yan'we 0860002543 kambe ke xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula ku na un'wana mingiseri loyi nhlekani hi khalanga mi njhani papa hi kona mjana pfukile mi ri yini n'we mi nge nghena hi dlamba yi fambe kahle cabinet reshuffle laha yi nga ni tsakisa swinene loko president va hoxa mani Thembi Kadimeng ka local government ngopfungopfu loko hi languta ku ri mani Thembi Kadimeng a va ri meyara wa Polokwane timhaka ta local government na ti-municipality i swilo leswi va swi tivaka va huma ka swona and a va ri deputy leri va nga va dyondze swo tala loko mani Nkosazana Dlamini Zuma va ri Dr. Nkosazana Dlamini Zuma va ri minister laha so yi perfect and so nchumu the entire cabinet reshuffle ya president ni vona yi ri kahle yi hoxe vanhu vantshwa lava nga energetic lava va nga ha ri youth leyi lavekaka the only things leswi vanhu va va ku na concern ka xona i timhaka ta ku why vanhu vo fana va Dr. Nkosazana Zuma va ha ri kona ka cabinet ya president Ramaphosa hi ku ya hi knowledge leyi va nga na yona the expertise na experience leyi va nga na yona and again politically a swi nga va pfumeleli president ku va nga humesa Dr. Nkosazana Dlamini Zuma ni vula ku ri loko u kha u reshuffle cabinet you take economic and political decision i ti teka tirhe timbirhi o languta issue service delivery but also politically there are some of the decisions that you cannot take hi ku languta the state of the affairs ya party leyi i yi lidaka and overall cabinet reshuffle yi kahle a hi nga ta expecta ku president a va cinca everybody because after 2024 ku ta va ku ri na election next year and loko va na nhlawulo ku ta vona laha nga ta va ri president ku hoxa va mani because to change the entire cabinet ya president I don't think swilo leswi a swi va leswi va swi ri possible ku ve ku ka ha ri na lexi va nga ta xi endla eka hi languta ku sukusela sweswiwani va ha ta tolovela ndhawu ivi kusuka kona loko va tolovele ndhawu ka ndhawu leleyo ku fana na holobye wa gezi xikombiso va tolovele ndhawu kusuka kwalano ku yiwa nhlawulweni ku tirhi nkarhi wo tirha wu ta va wu ri kwina leyo no ka ni nga yi twisisiki ya ku tolovela ndhawu loko munhu a thoriwa i fana a tolovela ndhawu
i wena tolovela a tiva ku tirhisiwa ku yini ku ndlisiwa ku yini a swi ndlisi swona se khalanga ku tolovela ndhawu sweswi n'we mi nga fika kwala ka SABC swi nga va swi mi tekele n'hweti ku mi tolovela ku tikhona ta SABC 3 yini na ku tirha leri mi nga malembe yambirhi yimani mi byela mina loko ni fika la ka Munghana Lonene FM ni teke tin'hweti timbirhi ni nga se nghena moyeni na ha ta ni fika ni vona ni jikajika ni kombiwa ku leswiwani swi tirhisa leswi swi ndlisiwa leswi ivi hi n'hweti ya vunharhu ni ya moyeni okay I need an example minister wa gezi Spota a ku ri mayor ya Tshwane record ya yena ya n'wi vulavulela ive CEO ka tikhampani to karhi leswaku loko i cheka profile ya yena i munhu loyi a nga humelela a nga lavi an introduction ka swilo leswi a swi endlaka loko ho languta a ni i fana tiva ku ku na ti-power station tingani ka Eskom i fana tiva ku ti varhangeri va kho hi vahi i fana hlaya ti-report khalango briefing sweswo a swi swi lava na masiku mani you have a meeting va ku briefa va ku teka va ku yisa sitini and i sungula ku tirha loko hi la ku vanhu va tolovela ndhawu hi swi nga ta endla ku hi nga pfuki hi va na service delivery the problem leyi ya hina i ku ri hi la ku tumbela hi timhaka ta ku tolovela ndhawu i twa munhu a ku na ha ku fika yes wa ku fika mara ku na briefing ku na lava a va ri kona sweswiwani i fane a nyikiwa the briefing a mita na va ka Eskom a mita all the stakeholders va n'wi nyika briefing ivi a ta na ti-strategy leti a lavaka ku ti tirhisa going forward ku ri hina hi la ku vona ntsena load shedding yi nga ha ri kona kumbe yi hungutekile a yi la ta twa ku ri na tolovela ndhawu for what a ni vuli ku loko sweswiwani ni vulavulaka na n'wina sweswi ni vulavulaka na n'wina ku hi le ka stage 4 xa load shedding hi loyi munhu loyi vulavulaka hi yena wa ha ku fika i fike namuntlha va n'wi briefa ku na holobye Pravin Gordhan ku na holobye Gwede Mantashe havumbirhi ka vo vanhu lavowani a va swi kotangi ku lwisana na load shedding leyi se holobye wa swa gezi va ya vulavula na mani ku va kota ku swi tiva ku hase gezi laha ra lunga mara loko wala ta jaja the new minister wa gezi hi ku languta performance ya Gwede na Pravin Gordhan hi ta va hi n'wi hoxela un'wana na un'wana na ti-skills ta yena maendlele ya mina a ni hleketi nga ku loko ministara a heta ku thoriwa lexi xi endlaka tanihi vaakatiko hi n'wi nyika leswi vitaniwaka benefit of doubt ya ku ri i ta swi kota hi sungula ku n'wi jaja loko a heta va 6 months hi nga voni progress mara loko ku ri ku khalanga again ho languta se loko ho la ta n'wi jaja ku hele 6 months swi vula ku ya sungula ku n'wi jaja hi va September okay an la ta ringeta ku kombisa ku nakona loko sweswiwani va nga n'wi thola ni ho hleketa ku mindzuku load shedding yi ta pfuka yi nyamalarile hi ta va hi nga ri realistic sweswo swi nge humeleli khalanga lexi hi nga endlaku xona ku na van'wana a ofisini va nyikiwa 30 days van'wana va nyikiwa 90 days ya ku languta progress the least that we can do tanihi vanhu vaakatiko i ku nyika ministara maybe 30 to 90 days, which is 1 to 3 months. Thoriwa mindzuku hi ta pfuka hi nga ha ri na load shedding hi ta va hi hemba leswi ya khalanga ni mi twile mi kha mi bambembele mi ku lava nga hemba tona a ko va maveriveri a lava mhani vurile ku ri i maveriveri a ni ko va maveriveri lama a ma lo ni tsakisa ku at least hi ta va na ministara wa muganga Thank you, 0860 na ri teka riqingho leri na tshembisi ndaka leswi Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM 0860 hi ndlela yole ku na mingiseri hi loyi watswa inhleka hayi mjani botsate pfukeli minjhani n'wina pfukeli a khensa mina ni la ku nghena ka leya cabinet ya president ya cabinet ya president wa n'wina cabinet ya president wa hina okay yi right hi khalanga hi ku swilo leswiwani swi fana na loko mutswari a ri na tirhongo emutini wa swi kota ku lunghisiwa hi n'wana se na vona vanhu lava va ta tirha kahle a ni va ku na vatirhi lava na vona va fanaka na vona a va tirhi va ri voxani ya se right
se right ngopfu cabinet yaleyo. Hayi no. Na sitwisisile bhuti wami nimitweni hlayisekani. Hi swona inkomo. Enkomo 0860002543 inomboro leyi mi nga yi tirhisa kun'wana mingisero loyi nhlekani. Ihlekani bothatha mpfukeni. Hi pfukele njhani papa? Ina hi pfukeli ma. Ina n'wina mi ri yini? No vona ku angulanyana leya reshuffling leya tolo leya president. Yes. Ya va yi reshufflini hi twile ene hi vonile. No ka ni nga tivi ku matirhelo ma yona loko va ku langiwa vanhu lavawani ku langutiwa yini. Ndza mi nyika xikombiso botpet ma vona minister of transport loyi va nga n'wi nghenisa Mr. Sindisiwe Chikunga ne she was a ku ri deputy. So for mina ni vona nga ku yena hi ku ya hi mina u kahle ku va a nghenisiwa a ri deputy ku a ni a ri kona a kha a serva na Mbalula. So na van'wani lava va nghenaka lawani van'wani va vona a hi ri na ti-deputy ka last year mara sweswiwani ku nghenisiwa vanhu vantshwa lani ni nga swi twisiki ku loko se hi nghenisa vanhu vantshwa ni tiva ku loko ku langiwa komiti ku ri na ti-deputy letiyani hi va kha hi va preparela ku ri in case loyiwani a famba kumbe a resigna hi ta va kha hi swi tiva ku luyani hi yena a nga ta yisa mahlweni a hi swona sweswo hi yo mhaka loko mo vona loko deputy xandla xa holobye loko holobye a nga ri kona a ku vi yena a va ku holobye ku va ku ri mi ta twa va vitana un'wana ta va acting minister hi mhaka ya ku a swi fani swi swa vona se a swi vi swi kha swi endleriwa ngopfu sweswo kambe ke ka vula majinga mi swi vona ku vanhu lava va kha va landzelela mhaka yini. Yes, so namuntlha ni dyondzini mi ni dyondzisi swin'wana ni nga swi tivi a ni swi tekisa sweswo botpet ku loko ku ri na ti-deputy hi vona lava fanele va mara hi ku komisa ma ni ta tsakela ku loko munhu ka portfolio a nga ri ku tirhisiwana a nga cinciwi a nga susiwa a ya nghenisiwa ka portfolio yin'wana hikuva a ni u ferini munhu waloye u ferini botpet ni vula ku ti-portfolio leti hinkwato ta helela ka munhu un'we hinkwato I mean hi ri kona vanhu van'wana ku fana na mani nghena ni makeni ku fana na mani okay mo ni mi nyika Mr. Zikalani ari hi loyi wa le KZN sweswiwani va n'wi tisa la ka public la ka public works la ka public works a ri kona loyi a ri kona la ka public works a ku na va ri not called Kivet yena a ri deputy sweswiwani Kivet va n'wi tisini u ya nghena ka yena u nghena ka minister of public service and administration hi la sweswiwani nga nghena ko so ku titani ku swapanyiwa swapona ku ngheniwa ku kambe la ka tatana Zikala la xiphiqo i yini botpet arredi mara no vona ingaku ni yo nyika xikombiso kumbe munhu wa wrong mara a la kombisa ku ri a hi swi langutiseni kahle mara loko munhu a feyili nga portfolio feyilini nga langutisi ku a hi nyike van'wani nkarhi no botpet kasavina 0860002543 ta ya mahlweni loko hi vuya mahungu na misava kambe sweswi hi amukeleni Bongi N'wamnganati Maluleke kun'wana kha ni vutisa ku vito ra Bongi ra xinghezi ra xikolo i yini ni ta mi byela ni mi byela namuntlha kumbe Mundzuku ni ta mi byela Mundzuku ku ra yena ra xinghezi i yini hayi Esther ni ta mi byela Bongi mahungu ya wena yin'wana yimise kwihi nongonoko wa Afrika wa Vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa Maluleke Edzanini nkowankowa giyana le khafana ina na wena eka 92.6 FM Munghana Lonene FM makombandlela la hi le xihlobeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa Vulavula inkombo timinete ntsene ku bile awara ya 13 kheseli Bongi N'wamnganati Maluleke na tinhlokomhaka ta mahungu kumbe na mahungu ya misava ya awara yan'we hi ndlela leyi ta vuya na man'wana mahungu sweswinyana ku nga ri khale ku
ku ta va ku ri awara ya mbirhi nhlokomhaka ta kona ya hafu ku pile awara ya 13 loko mina ni huma so ivi Ike Ngobeni a nghena a mi tisela nongonoko wa dzumba na mina handle ka sweswo vayingiseri loko hi vuya aka ti-voice note leti mi nga ni rhumela ni ta va ni kha ni bula na statistician general Risenga Maluleke hi bula hi tinhlayanhlayo ku ya hi laha ti xaxametiweke kotara ya vumune ya lembe ra 2022 ti yime njhani loko ti languta ka timhaka ta ikhonomi ya tiko hi ta va hi kha hi bula na vona hi nkarhi wolowo kambe ke sweswi i ma hi twa kun'we mi nga rhumela ti-voice notes mi ri yini loko swi ta ka timhaka ta hungu leri hi nga ri khoma nhlekani wa siku ra namuntlha nongonoko i Afrika wa vulavula hi yo mhaka minkarhi hinkwayo hi tshama hi kha hi vula mina na wena hi ku Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula a nga swi endla tanihi president swi kahle for yena mara for tiko a swi kahle a nga na xidingo na ku tatisa minister of electricity hi ku vona ka mina ni n'wi vona as project manager eka ministry loyi a nga kona a nge ve na matimba yo karhi a ku na changes leyi nga tata cabinet ya yena is very much bloated vugevenga byi le henhla a ni hleketa kumbexani Bekicele va ta n'wi caca hinkwavo tiministara va na ti-bodyguard hinkwavo hina a hi na ti-bodyguard ha gadi munhu so I wish ku a fa cace Bekicele Pravin Godani i yini ku minister of children and women u tirha yini ministry lo kahle kahle u tshama tirha yini a ni tsakanga i barika mdlula lule kani inhlekani n'waxa hayi president leya hina leyi no va tikomba ingaku ku na lava va chavaka loko mo languta ministera Montashe na Private Gordon na Bekicele i vanhu lava va fanele va cinciwile hamba va lo cinca vona ntsena a swi ta tikomba ku ve le ku zameni ka swin'wana ai man president leya hina leyi man a yi na va chava vanhu loko i ri ka positions of power i fanele i swi vona loko ku sayiniwa timhaka ta performance loko mo languta minister ya maphorisa yi fail ngopfu minister ya maphorisa lero a ni swi tivi ku swilo swa ti-performance swa vona swa tirha kumbe a swi tirhi ematlangwani ma vona president u fana leyi kahle no man a yi nyiki ku themba ku himpela tiko ri le mavokweni ma kahle na khensa swinene Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula hina tindzimi na hi sweswo miyingiseri amukela lona FM i va Statistics South Africa va humese tinhlayanhlayo leti vulavulaka hi timhaka ta xiyimo xa ku ndlandlamuka kumbe ku kala ndlandlamuko eka ikhonomi ya tiko reru eka kotara liya ya vumune ya lembe ra 2022 a hi amukeleni tatana Risenga Maluleke Statistician General va hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa ku kahle xiyimo xi njhani eka ikhonomi ya tiko reru hi ndlela yaleyo n'wanati tinhlekani hilo silva kalanga hilo sana vayingiseri a khensa swinene vakon'wani ku va mi ti nyike nkarhi wa ku ta bula na hina nhlekani lowuwani ngopfungopfu loko hi languta ka xiviko lexi mhaka xi andlalaka xa timhaka ta ikhonomi ku kula kumbe ku kala ku kula ka yoho loko swi ta ka timhaka ta kotara ya vumune kahle mi kume yini la n'wanati xo sungula muhaxi namuntlha hi humese swiviko swimbirhi hi ku tlhandlamana hi humese xiviko xa kotara ya vumune ya lembe hi tlhela hi humesa xiviko xa lembe hinkwaro ra 2022 leswi vulaka swona i ku vanhu hi kotara ya vumune ya n'hweti ya lembe ra hina ra 2022 ikhonomi ya hina yi n'oke hi 1.3% ivi a ku tlhandlameteni ka sweswo lexi nga endla ngopfu ku yi n'oka i xiyenge xa timali lexi hi xi vitanaka finance real estate na business services xiyenge lexi xi ve na ku kokela ndzhaku swinene hi swiphesentani leswiya swi vitana ti-percentage points swa negative 0.6% lava kotaka ku twisisa timhaka ta ririmi ra xilungu se hi xona xi nga kokela ndzhaku swinene ku tlula leswin'wana lexi nga landzela hi ku kokela ndzhaku i xiyenge xa bindu
na timhaka ta vuphameri bya swakudya leswi hi vitanaka catering na swa tihodela accommodation. Hi swona swi nga kokela ndzhaku. Kasi hi ku languta lembe ra 2022 hi ku angarhela, ikhonomi ya hina yi kote ku kula hi tiphesente timbirhi, leswaku leswi se hi teka tikotara hinkwato ha languti kotara yin'we hi ku ani kotara liya vumune yi tisa tikotara hinkwato ta lembe yi helerisa lembe ra 2022. Swa ha tetani xiyenge lexiya xa timali lexiya ka lembe leswi vulaka swona hambileswi ka kotara ya vumune xi nga ka xi nga tirhangiku kahle, kambe ka tikotara letin'wana hikuva xi tirhe kahle xi endle leswaku xi kota ku khayima ikhonomi ya hina yi kota ku ndlandlamuka loko se hi languta lembe hinkwaro. Se ndlandlamuko wa koho wa lembe hinkwaro ni twi nga ri mbule nomboro yi ndlandlamuke hi tiphesente tingani? Tiphesente timbirhi muhaxi. Ma ha ta tsundzuka leswiya leswaku lembe leriya ri nga hundza ra 2021 ikhonomi ya hina a yi ndlandlamuke hi 4.9 wa tiphesente. Hi ta tsundzuka leswaku a yi huma ka ntshikelelo lowuya wa lembe ra 2020 2020 laha hi nga va na ntshikelelo wa COVID. Se a yi suka yi ri ka xiyenge xa le hansi leswi hi swi vitanaka low base hi xilungu. Se loko ku langutiwa tiphesente letimbirhi letiwani ta lembe ra 2022 ti njhani loko ti fananisiwa na loko hi nga se hlangana na ntungu wa COVID-19? Hi ku minkarhi ya ku tala loko mi nyika xiviko mi tala ku swi tshaha na swo muxaka wolowo. Ikhonomi ya hina muhaxi a yi se tirha kahle kusukela ka malembe lamaya ma 2011. Yi ve na ntseko ni nxungeto swinene. Ko va lembe ra 2013 laha yi nga ndlandlamuka hi 2.4 wa tiphesente. Endzhaku ka sweswo muhaxi a ku va 1.4 hi lembe ra 2018 a ku 1.6 kasi hi lembe ra 2019 a yo va ka tanda a yi nga ndlandlamukanga. Loko yi nga ndlandlamuki ku va ku endleke yini? Leswi humelelaka i ku va ni mi kuma a yi ngokangi leswi a yi tekangi xiyenge lexi hi ngo i negative. A yi khandziyanga hambi ku ri ku tshukunyukanyana, yi lo tshama kwalaha a yi ri kona ku loko hi languta kusukela ka lembe leri ri nga hundza ra kona. Ku ve tiphuphu leti mi ti tirhisaka ku languta ku kula ka ikhonomi, ni twe mi kha mi vulavula hi xiyenge xa swa timali, timhaka ta ti-real estate na business services. Tin'wani tiphuphu leti mi ti langutaka ku ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi le ku fambeni hi tiphuphu leti na leti na leti na leti, ku nga va ku ri ti na koho ti hoxa njhani xandla ka ku kula kumbe ku ngoka ka ikhonomi ya tiko reri? Leswi ta hi pfunaka ku loko hi ya mahlweni hi kota ku twisisa ku swi na nkoka ku fika kwihi, ndzawulo yihi hi vuyerisa ku fika kwihi, sweswo. Muhaxi hina swiyenge swa 10 swa ku languta ikhonomi ya hina. Leswi hi nga ku i tiphuphu ta ikhonomi ku nga swo famba, transport, ku nga vuaki, construction, ku nga personal services, leswi swi tirhelaka hina vanhu, ku nga ha va ku va tihakelo leti hi hakelaka ka vana va hina va xikolo kumbe tihakelo leti hi ti hakelaka eka timhaka ta swilo swa rihanyo ku nga health. Ivi ku va na hulumende, sweswi ya hulumende hi endlelaka swona aka ku mapatu a pa thola vanhu naswona swi wela kona. Ya vunene, ya vuntlhanu i mpfuvapfuva wa tinhundzu, manufacturing. Ya vutsevu i leyi vitanaka utilities, switirhisiwa ku nga ha va gezi, gasi liya ya moya liya na mati. Ivi ya vunkombo ku va mabindzu, trade. Ya nhungu ku va xiyenge xa timali. Xiyenge lexi xa timali lexi a wo languta tibangi ntsena na seketa ti-insurance kumbe ta ndzindzakhombo, hi languta na mabindzu lamaya ma welaka ka vuinjiniyere na magqwetha lava hi nga kotiki ku va veka kun'wana ko va ku ntsena ve le ku fambiseni ka mabindzu ya mabindzu ya ximali. Ivi ku va na ya vunkaye i swicelwa, yo hetelela i vurimi leyi vitanaka agriculture, vurimi ni swihlahla ni timhaka ta tihlampfi.
i khumi ra swona. Se loko swi te tani nkombo wa tona ka kotara leyi muhaxi leya vumune ya lembe a ti tirhangi kahle, na ti nga tirha kahle ta swo famba ta vuaki ni swa vumunhu, personal services, vukorhokeri bya ximunhu a ti zanga ti nga ringeta ku khwita ti ya henhla, ti tirhele hansi ngopfu. Tiko ra Afrika-Dzonga ku na swifundha swin'wana swi tivekaka tanihi swifundha leswi rhangaka mahlweni loko swi ta ka timhaka ta swa vurimi. Hi ku angarhela hi vulavula hi xiave xa muxaka wihi laha hi nga langutaka ku xiyenge xa swa vurimi xi na xoho eka ndlandlamuko kumbe ka xiphemu xa ikhonomi ya tiko ra hina? Eka xiviko lexi muhaxi a hi landzelerisanga matirhelo ya swifundzankulu, kambe hi ku kongomisa hi swiviko leswi hi nga tshama hi ta na swona hi ku hambanahambana ka minkarhi. Swifundzankulu leswi hi nga swi vitanaka ku i swa matikoxikaya, ngopfungopfu xifundzankulu xo fana ni xa Limpopo, xifundzankulu xo fana ni xa Mpumalanga, xifundzankulu xo fana na xa the Free State. Hi swona swi rhangisaka ngopfu timhaka ta vurimi ku tlula swifundzankulu leswin'wana. Timali hi xa Gauteng, xi landzeriwa hi xa KwaZulu-Natal, xi landzeriwa hi xa Kapa-N'walungu. Seka loko namuntlha mi kha mi gimeta hi xiviko lexiwani, hi swihi leswi mi nge hamfambi mi nga swi vulanga ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka hi xiave lexi mina na n'wina munhu un'wana na un'wana a nga va ku na xoho ka ku pfuna kumbe ku hoxa xandla ka ndlandlamuko wa ikhonomi? Xo sungula muhaxi a hi na matimba makulukumba ngopfu hi ri vanhu kumbe vaakatiko ku hoxa ngopfu eka ikhonomi, hikuva swiyenge leswi hi vulavulaka hi swona hi vulavula hi mabindzu lawa ya nga tsarisiwa laha ya vitaniwaka VAT pay, ma hakela na swibalo leswiya swa VAT. Ndza tsundzuka loko hi ya le mavhengeleni lomu va Pick n Pay na va Woolworths na va manimani na loko hi kha hi xavaxava na kwalomu hi xava kona tin'olo va hi hakerisa VAT. Lahaya ka hina ka mina na n'wina muhaxi lomuya swa ku hi famba hi xavise hi yimi ya va Giyani na va Malamulele, a swi weli kona ka yi vitaniwa informal economy. A hi na matimba ngopfu, xikulukumba ntsena hambileswi ku nga ku ntirho wa mina ka ha ri na ntshikelelo wukulukumba ku vanhu vo tala va ka hina lava nga vantima va fane ku fikelela ku kota ku fambisa mabindzu ya tiko ra vona, ngopfungopfu eka xiyenge lexi nga VAT paying kumbe ku hakela swibalo ka mabindzu lama makulu. Hi kona se hi nga ta ku se hi ku fambiseni ka mabindzu ya hina. Sweswi vunyingi bya hina mina na n'wina ho va vatirhi loko hi fambafamba kona, vunyingi bya hina a hi na mabindzu ya hina lamakulu, a ni vulavuli hi mabindzu lamatsongo. Ku mi nyika xikombiso, kotara leyi hi vulavulaka hi yona ka tin'hweti tinharhu ta lembe yi hundzise xuma lexi ringanaka 1.4 wa matriliyoni. Ma twisisa muhaxi? Se loko leswaku triliyoni i gidi ra mabiliyoni. Yes. Kumbe se loko yi te tani, loko xiyenge lexi hi vulavula hi triliyoni ka xuma xa tiko ra hina, ku ri ku van'wana vo famba na gidi ku ya kaya, swi vula ku ha saleli ndzhaku ngopfungopfu ku nga vanhu vantima vo fana na mina na mina. Ai xivariso xexo mi nga nyika xona xi ve xi ni heta mongo xi ni tshova matsolo matriliyoni ivi hala ti fambela na gidi. Ai kona mun'wana ti ni mukensini swinene ka rona. Ku khensa mina muhaxi vakon'wana kumbe a mi ta ze mi tisa na hlantswa ya mina vakon'waneni, mi khensa na vayingiseri. Khenseni vakon'wana a khensa swinene inkomo. Makuveverinharhu timinete ntsena ku bila awara ya 13 ka Munghana Lonene FM. Tatana Risenga Maluleke, Statistician General, lava hi bula na vona ka hi va ka hi nyika tinhlayo wa vo maka ka tika i swin'wana swa leswi kumbexana hi fanele hi swi languta tanihi tiko ku hi huma njhani ka xiyimo xa muxaka lowu xa ku ni tirhela mamiliyoni na mamiliyoni kambe ni ya kaya na 5 wa makume va ka hina. Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula.
0860002543 hi ndlela leyo ndzi mi twa mi kha mi vulavula hi Giyani swi famba njhani ni tsundzuka hi xinavetiso lexi kambe ke ni tshama makhoma ya mahlweni mi xeketela ntlangu werhu loko mi ri na swibumabumelo kumbe mi ri na swisolo lavani loko ntlangu lowu hela va komba laha ku muhumelerisi va mani swi ku yini mi kota ku rhumela swibumabumelo loko mi ri na swona hi ndlela leyi leswaku ntlangu lowu ya mahlweni wu kula wu antswa wu va na tinhlayo ta le henhla ta ku voniwa ivi swi hi veka amepeni tanihi rixaka ma vomaka kona hi sale timinete ta ntlhanu ku va hi eka nongonoko wa dzumba la mina kambe ke hi nga siya kona a hi twi kumbexana hi nga kuma vayingiseri vambirhi vo hetisela hi twa ku vo va ri yini eka 0860002543 loko na ha ri ndlela vona twana loyi Mbhazima high school vhiki leri ku nga na Muthonga Tuesday i vhiki ra vunharhu a va na transport yo va yisa exikolweni va ti hakelela mali va ya eswikolweni kumbe va famba hi milenge munhu loyi a kume sub yo rhwala vana wa mabazi u ve a tshika ku va rhwala hi mhaka yo mapatu a ma fambeki and then last week Friday ku ve ku tsariwa papila swikolo swimbirhi ni nga swi vula na vaakatiko va ka Makhasa na varhangeri va ka Makhasa swi a district na namuntlha sweswiwani vulavulaka namuntlha swi na vhiki ku nga vhiki ra vunharhu a ve se kuma nhlamulo se a hi kombela mi khumela vo na maringa because swi nga endleka swi nga se fika hikuva a ne hi ta blama i provincial ku veke a district va tshame hi swona vo to na maringa va tivi nchumu hi swona ku na vana va xikolo lava tshamaka ka Makhasa va dyondzaku a Grain Farm IPP Hlungwane kumbe ka Mbhazima high school vhiki leri ku nga na Muthonga Tuesday i vhiki ra vunharhu a va na transport yo va yisa exikolweni va ti hakelela mali va ya eswikolweni kumbe va famba hi milenge munhu loyi a kume sub yo rhwala vana wa mabazi u ve a tshika ku va rhwala hi mhaka yo mapatu a ma fambeki and then last Friday ku ve ku tsariwa papila swikolo swimbirhi ni nga swi vula na vaakatiko va ka Makhasa na varhangeri va ka Makhasa swi a district na namuntlha sweswiwani vulavulaka namuntlha swi na vhiki ku nga vhiki ra vunharhu a ve se kuma nhlamulo se a hi kombela mi khumela vo na maringa because swi nga endleka swi nga se fika hikuva a ne hi ta blama i provincial ku veke a district va tshame hi swona vo to na maringa va tivi nchumu hi swona okay no swi twa karini loko ha ha ri kwalani un'wana i ni rhumele hungula na yena u ri yena i vona i lava i tirha heva okay ni nge vuli vito ra wehe muyingiseri wa mina kambe ai muyingiseri loyi i ri yena i tirha a police station yin'wana a Ritavi ne se lexi a nga na xiphiqo hi xona i ku backup generator ya ya va diesel se loko ku vuriwa ku hikokwalaho ka yini yi ra diesel ve ri diesel yi xaviwa loyi a supplyaka diesel mi ni yingisela kahle a police station yi le Ritavi i huma a North West hi va ka yini a mi tsadile i ri okay yima ni ngeta futhi i ri khalango la police station ya Ritavi loko ku famba gezi a ku tirhiwi hi mhaka ya ku lava muchini lowu wa backup generator wa hava diesel loyi a tisaku diesel i huma a North West hi vona ai god mi ntsandini leswaku a na ha swi tivi ni vula ku hi fika njhani ka ku police station yi nga nkonkowa supplier yi va ya le North West kumbexana a nga swi vekangi kahle n'wina mi tirhanaka hi swona hayi futhi ni ta muyingiseri yima ni ku byela ku mindzukuta ni ri na nhlamulo hi ku loko ni huma la ni ta va ni fonela Major General Mashava va ni byela ku police station yi fika laha yi supply-waku hi le North West njhani 2 weeks ve ri ku ri hava gezi ku ri hava diesel ai no man ai khona man ai ni vula ku yi ko diesel kwalaha nkonkowa yi sta hi le North West hi mhaka yini ai tiko lera n'wina leni man ai
Ike Ngobeni fikini tamtisala na ngoroko wa dzuma na mina namhla ku ri ra vumbirhi hayi man a ra vumbirhi namuntlha se na swi vona na mintlheni swi hleketa no ka ni nga ri na amsho ya swona mara a nga ta ku vutisa ni vula ku hi ya mahlweni hi kutani hi ta ku yini hi ku hi swi vonisa sweswi hambiswiritano a hi seni sweswo mahlweni a hi seni sweswo mahlweni okay mina n'wana nga preschool hayi se van'we va a va si fika a va si fika wa mama a ni la ku vutisa ku byi ngo tleletela hi minkarhi leyi so swini byi yo programiwa ku 12 ka teriwa kumbe njhani no a ni vana lavaya loko ni nkarhi yo tala ni va ni nga ri ka xime xo hlamula kambe na vonge a ta swi hlamula leswi mhaka i ku lava vana lava minkarhi ya ku tala loko va ha ri vantsongo va tlela na nhlekani se hi mhaka ku va tlela na nhlekani swi kahle ku va na nkarhi wo karhi swi nga pfuvapfuvi ku namuntlha ta tlela hi awara ya n'we mindzuku awara ya ntlhanu sweswo ku tani nto ni nga swi twisisi ku hina hi hatla ku hiya o tikuma bya hadi leswaku li hume na social nhlekani wo tani mahungu a ya heli ku hela nkarhi eka Afrika wa vulavula.